wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala thatha ngothando lami 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 ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngothando ngithanda ngalendlela yomkhulu akangakaze athanda ngayo ugogo wakho ngithanda ngalendlela yomkhulu akangakaze athanda ngayo ugogo wakho thatha ngothando lami ngithanda ngothando lakudala Sanibonani bafowethu, uduma kahle lo maphathe fika ngengoma yakhe. Uthi ukusibonisa ungena isigcine emkhonto njengedela lokho. Bathi kulahleka kwesoka kubizwe entombini. Kulahleka kweshimana ukuze komakhelwane. Bafowethu ngimibingelela nje ngimlethele umsebenzi omusha okaduma kahle. Uzophuma futhi phansi kwa inkampani kaduma kahle entertainment. Umsebenzi wakhona ke EP. EP ke abaningi abathi ukuthi yini lokho. I-EP izingoma ezingaphezulu kweyodwa ezingaphansi kwezinhlanu. Sikwenze lokho ngesimo sokuthi ke sibhekene nale corona virus esibhekene nayo, so asifuna ukuthi thina sesikhipha umsebenzi ophelele ngesimo sokuthi isikhathi sokusebenza selesincane. So futhi ngicela ukuthi ningeseke kakhulu lo msebenzi engizowenza ngilethela wona mhla 28 yona kuyo lenyanga le engizona sisakhona nje kakhulu ukuthi ke njengoba kuze ingoma ezine asizukwenza ukuthi kube nama-CD mhlawumbe esitholakala nasey'tolo izotholakala kuma-download kuzona zonke nje iy'ndawo lapho downloadwa khona izotholakala khona even kuma-app afana no-Spotify, o-Deezer, zonke nje izinto ey'fana nalezo ukuthi kutholakala kuzona kwaduma kahle. NgoLesithathu ngizobe ngidedela isihloko sayo i-EP. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngithanda ukuthi ngidlulise kubalandeli bami sengiphetha ngicela i-support enkulu bese ukuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka kube khona umculi oqhathaniswa nami ngicela ukuthi ningabaphenduli labo nithi nje impendulo engizobanika yona sonke isikhathi lokho umuntu omqhathanisa nami noma yiphi indlela omqhathanisa nayo nami nithi nje nijulile phansi. Ngiyabonga kakhulu.